Addan datay mangibabain nga laklakin. Nabarbartik lang nga ro doon, nangitaray pa kano ti karne. Mangibabay nga talaga. Nabarbartik man dati mangibabay nga laklakayan. Masaya at adda ka. Right. Duldog. Abay, tagako. Ay na. Alangan nga rod nga maragsakan naklakay. Kanabarbartek ka manan. Data, ate ko na mga mapantumulong. Napanawat yung ulaong ba? Napanak na timulong. Bakit nga? Kaapay ka rod na nabarbartek ka manan. Apay. Anya data yung tawag da kanyak lakay. Mangibabain ka nga talaga lakay. Mayamanan. Kanin tawag da kanyak nga nangitaray ka kanuti karne lakay. Unay ka matay. Pati magkikita-kita magabugan. Per ganda lang bakit. Perjanda lang bakit nga. Ata, ti apan nga tumulong akong kunana. Apanak lang tumulong bakit? Tumulong ang mga nag-iwa bakit. Timulong nga nag-iwa nga. Pero wisyo lang mo tinapan mo inaramit ijay. Napan ka lagarod na kiinom. Napan ka pa'y nakipangan. Nangitaray ka pa'y ti karne. Nangit ka pa nam. Ay naapo dis. Awan bait bakit. Nangibabain ka nga talaga nga laklakayan. Ay, hindi bakit. Hindi ko matiterteray ko kayo mga karne mga. Awan nga talagan. Awanin nga talaga tinamnamang agbaliw kan. Talaga nga kasta ti kagagalad mo. Perfect ka nga talaga nga laklakayan. Apo, nga ti aramidag ka niyang nagbaliw ka. Ampay ta, inalam data kalugong ko. Isumo lang nga birok tagamitak nga agdalos di likod. Awan matang. Siguro ti pinagkalagong ko bagay. Tiger arbis di rabe. Ti mata kalugong ko. Bagla nga. Ay. Anya da ito ilakay. Karne bagay. Umok nga karne lakay. Ay nata nangitaray ka nga talaga ti karne. Nangitaray ka nga talaga ti pang 2 kilo nga karne. Mangibabain ka nga talaga. Sida itagirod to no malang bagay. Ay, lauyak bagay. Mangibabain ka nga talaga. Amin ka man lang. Ariya! Ariya!